Remake-up ta chu kham dai paubing. All India Junior Ranking Badminton handi Tangkhul na wazangi da lai. Assam tir gapong ni mi gati shaka lang hai. TKLI na care counseling rani rung mi hai. Lai kyang thor आज the Tangkhul Express wi pau Chungsangla Jajo ine pami da lai pau bing mai sai na nganangam sa Tangkhul naw ngachai le khre sa da maku naw reng han ka sar na All India Junior Ranking Tournament ni wazangi da lai Zingum thara da jishat naw reng han ka sar hi DM College Imphal Bachelor of Physical Education and Sports tam da lai kala arirui hi Manipur Badminton Association wa zingli khalai badminton coaching class zang da lai ka sar hi rida Kobichan Badminton Academy coaching sakza SAI kala Junior Indian team with coach El Rinki we azingli train sada klaina Renghan Gasar hi Ukhrul District U19 kala men's single with ranking number 1 nasaga high now September 2021 the Ukhrul District Badminton Association we represent sada Manipur Badminton Association na Rungkami state level badminton coaching camp wazang camp chili wagazang chi IGB admin IPS IK Muivana sponsor Sakamina Chia. Chili ring han wi ning sang hot kana them gapai khalai kala improvement mathalak aina khalai wi manga aina 68 National Level University Badminton Championship 2021 Guwahati li Assam li DM University Manipur in represent sada top 6 position ka quiz sambanga Hill District Badminton Association Manipur Rungkami Manipur State Hill Districts Badminton Championships 2022 Chantal District Ukhrul District Badminton Association we aim represent sada U19 men's single league champion kakui samang lushita. Ajaring han gasar hi Manipur State we aim Badminton Association of India na rungmi kida khlai All India Junior Ranking Badminton Tournament 2022 li wazang khawai selection khuilushit kahaina. Hang da khlai hi India le hak mithui gichi kala madai mithui gichi tournament akana. Renghan Gasarna All India Junior Ranking Badminton Tournament hi state kathumli wangriyo lishitra Punchkula Haryana ina Gowali Marangachang wangriyo rakala Guwahati Assam li phegachang wangriyo gidalai Renghan Gasarna All India with Junior Ranking li zanghaya ka international level li ngriyo kwai apong guchung khat lei haura kala hina khamataya maram ngasaya kaja mai khaya sam ka pangtharan khalatta wiwang kala association wiwang mang maningla Tangkhul ka wi mai khayana kaji hit badminton association china hang Renghan wazangi gi tournament chi individual ranking tournament ngasahau kada awi kha khawa kashok zangkala kapi ka pamhi khalatana ngaran ser ki gichina chita da sada Renghan Gasar wiwang gatomi ga pai pingna ka gatomi serlo gi hi Ukhrul District Badminton Association china ngkaudale Renghan Gasar ling John Kawai screen azingli detail yongkhi paira Assam ter gapongli mirin shiman ga hai mi machine shaka thade jishat ka shung haira kashagaza kala ari arai khawat lungli angret zakshilak aina leidale ter gapongji silchar shong Mila kutum kadali sajadale kashagaza ari kala ter mangkhwai watlak ina leidale the official sping hang ngayin khui khwai pamli bawarang gaje pingli khanga John audio khuiwa khami delivery points shamati apa chiko we ina zattale ter maphong lala baksa bishwanat bongai gon chirang dibrugar darang golaghat Hailagandi kala Kamrup pamling lay khamin marlak aina shock da Assam State Management Disaster Authority na hang ayang zine de tang de we pau atisure da mi districts makada jishat we mi lak thumra da thumlang dali tere gapong na saja de khalaina mashingji suita ghai sai kaja ajahon districts thumra we mi lak hangmati da phanga lang dali tere gapong na saja gsana Assam State Management Disaster Authority na pau phong mi Jahaj aina wagapaili washung bawagapaili helicopter shijinda Indian Air Force na gashagaza audio herta midalai kala angaret mamatharang lakha aina tangda jitada wasara the deputy commissioner Kerthi Jalina hang Assam ter gapongji Barbida district le zakshmi kaptale chiwithili Nagon Kamrup Dhubri hiping hi zangada Assam State Management Disaster Authority nejithei
Tangkhul katam now long Imphal na makhok mida aya Tangkhul Avenue Community Hall Imphal Care Guidance kala counseling Rani rung mi haire Rani GTK line SS Care Solution Step North East kala NED Foundation ding so that rung kamina Care Counselor Silomi Sanjanbam nagahang care kakapang tharan ijichana kachigata mi khala mathalak ina yang gazakta ijicha personality ina ning sang thai gazaklu kachi hang Manipur li mi kachung ka kiwiwang lang phai khawai ot makhle hi ijicha khalatta tam khayang tharan sha khawili hang chiko da phangana interest ning sang mangli yang naga career aka personality attitude chara ma chamra kachi pali mathada maphaning khawawi wang na da hang career hina ning changai na kapang phulungra gaja phekar aka na gzingram jog jang sak shapa kala phekar aka aina na mirindi ta jang hai paya gaji care counselor china hang Tangkhuli lyric pung phanga thara pa shabra kala zingum thara zatwagi gichili lyric pa shabra chika general line ni zatlu khachi mirror chaka professional line no with talent kala ning sang chili zatlu gichila hang Clinical psychologist li wada no with IQ personality ki khala chila mathala kaina thai with the profession kapang baya gichila hang Step North is we founder director Warren Muivanale resource person sada kamutwili kahang 21st century hiliva langpai kwai apong psycho we ena career samkhi paya kha sada klei chili matha matai da sa kwai salu da kasatsang sage da klei psycho li proholi khangachi hina matai mai thuya kachi hang khilining sang khining chang kala ning sang ning chang chili na zat laila themla da Chiwi aina paisa sakwi pairala kajihi thaida career kapang baya da Warren Muivan hang NED Foundation we admin Vivian Michael nala mutwida career kapang tharan mashana ki sashap khala kaji mathalak aina thai khwilu kajihi hang TKL aina makho khami career guidance counseling Rani chili katam now shakutum langda wazanga Indigenous Peoples Forum the Makok Mida Ajahon East to Som Kulitingrong Ling Sangai Nang Soda Kangasan Rani Kwika Haire Indigenous People Forum Manipur Hui President Ashang Sarna Thanda Rungami Rani Chili Koso Chonga Ponge Koda Kupingwe in a farm Gasat Miping Wazanga Chili agriculture is entrepreneur farmers business Katema Pingna Tamjiteya Rani chili wagzanga pingli thai muji pai mujila yaumi haire forum chu president ashang sarna gahang itumwi ramli ngalai gishak zawi ningkhan khlai tharan ot kadong ungshungra sapaira khachi malai rang lakha itum miwe azingni pam shonra gaji hangda kapung apam gaji wali farm hi saplungra hina itumwi lansin mathasang sakar apong chi chimanga da kasarna hang aji itumwi mi ping gishak za athai arai ayarwi mangaina khuyung dalai Hita da itum we paisa kateo sam gapang chila ayarli shokser hawa itum khalata ngarin kwai sab lungra ayar we ina makui unglusa ayar ngaleili chihan nga mapam lusa gaji hangda itum khalata we ina shaiza da khalata khangarin tharan chili ning khan gahang na da ashang sarna hang shimkur gaji gaji cha we sa gataya dishuda farm saserlu the president china yaruli ka satsang is the Som Village Authority pingnala hikta program sponsor sakami uwang ringapha kala ning shitara phongshok haira Hoziki matamda mepung khodimak na hainari stay home stay safe Wahai se magun dilei adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai yumadu da magun leirabade Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office, spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel, angang singi school amadi football field pumnamak yum ngaktani. Hozikti yum danatana hairiba pumnamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam sexy na sabiyo. Make cement ga loinana. Make cement take laroi daba yum tat laroi daba mari.
Regional Institute of Medical Sciences Hospital with new OPD blockly advanced CT scan haimi hair kala trauma centerly advanced CT scan akap haimi hair akap pingji IR RIMS with director Professor A Santa Singh na dhargat kami RIMS arishangli haimi ghai akap chi itumwe amalung akui ngatokli phaipang higathali ashi khuiwa khami athing nei rele kashoi thalak aina chithai khami akap akui ngatokli stroke sa tumors kasang thai khangasak akap vaida galai naw kala naw shinau pingni yang mi khwai akap amakaili ngalung kui kazang higatha yang mi khwai skin kasali quality matha mai khar gi kala kagaza pali masaz maigi gi radiation exposure khami akap na da director chin hang Rani Jili RIMS Hospital with Medical Superintendent Professor N. Sandeep Singh Ngaina, Radio Diagnosis Department with Head Professor S. Subhas Chandra Singla, RIMS with staffs, faculty members Pingnazanga. RIMS Arishangli world-class modular or Haimi Kavaila Ngaran Dalaikala, Burn Unit Aina Psychiatry Building La Samsung Kavai Sadalai, the Director Chinahang. China with Yunnan University li khare da Manipuri now agli Professor Sakwai kapang Shanghai. Kakching District with Dr. Yangkhom Ronika Devi na International Relation Research in Ethnic Conflict ho thesis kabida Yunnan University chiwen ajahon tai chiko thangdik doctorate degrees sambanglaga University chili tamjithai khawai kapang hui haina. Dr. Ronika na awe high school Manipur we aina Kupkhui kala graduation aina master degree Vishwa Bharati University West Bengal we aina Chinese language and culture tamkhuya Vishwa Bharati University we thili Ronika na Chinese tui tamjithai khawai Yunnan University we aina master degree course khuya Dr. Ronika na Chinese Scholarships Council we aina scholarship samanga da hang Dr. Ronika na hang atui araga thar katam hi itumuli khangacha masarang lala Ningasang now ping na tamlu kaja atui arawe na gapa apong da kalaya gaji hi hanga. Aruhon na Chungsangla kahai now ping wivang Dr. Yangkhom Ronika Devi na Chinese online classes kalay may na kuimindalay chiya. Kakching wi hiyang lamli kalay hog farmly African swine fever kashok tashin kui kahai wivang Kakching District Administration na hog pungung punga kala hog lay kasa kam hair. District Veterinary Office na Kazachi confirm sa ghai wivang control area sa da hokala hok samang maning la hokzat kala hokwi audio kadai pungung pungwa ka sala kham hair kamjong wi deputy commissioner Kakching district Somorjit salam na chiza khami mi shok da kahang gazachi apam kataili maman valui renu da control area ina hai mi da khalai gasana control area je prevention and control of infectious and contagious diseases in Animal Act 2002 with Section 6 Atishudak Hain. India with Matrix Fight Night 9 Hani Manipur with Krishna MMA fighter Jajo Rajkumarina Philippines now knockout in a Mermi Haid. Siri Fort New Delhi le Ajahon Matrix Fight Night 9 with co-main event the Cobra Queen de la Mingpo Sambanga Hai with Jajo in Philippines with Mary Jane Bunali Iga Haina. Zingum Bagada Pangaka Hai Jajo hi Moirang Bishnupur district with Mina. Jajo Rajkumari hi rida kickboxer Sasalaga now the professional MMA fighter Shongbag Haina. Jajo Rajkumari aina Philippines with Mary Jane Buna Kangamerji round kare with seconds to Mada Pangali knockout aina Kayu Samangda MMA India nala Sokangai Pong Shoka. Jajo Rajkumari na Matashone na Sahira Jajo hi Queen Gobra Lakna awi Mangali boxing career Matashone na Leida MMA India na Gabi Shoka. Mahut Minister Yumnam Kemjan na Jajo li Masot Kachikat Facebook li Pong Shoka. Jajo wi avava RK Biren hi Karik Taunaw na kala avav Bidesh Sani na Shimli Yang Sang naga Oktirada Nganui Laka aina Mirin wi Gajot Heda Oktika Gahaina Chia. Kasak Kavachia kat Laisalala Jajo Wivang 2017 Kum Training Hapok da Jajo Rajkumari wi Shongza Mangavalak aina Rahai. Ladduida Chui Kamatai Pauping. All India Junior Ranking Badminton ng Handi Tangkhul na wazang gidalay dalay. Assam tir gapong ni migati shakat lang hayra. TKLI na Care Counseling Rani Rumi hayra.
Achu pau he nang chang hai ra ngana da kle indum sai koreli khama haya kala so khamia zimik shok ngasa sereno